Hey, staan er eens. Hey, verder. Anja. Jou die met jou moet koken als je er al hebt. Hoe is je bekomen te stranden gespeeld bij jullie? Gramaad. Wie aan het nam? Ja, touw voor niet. Wat is je bij kinderen? Run je mooi, ach. Niet de hempisch maar dieren had ik voor een marsen lechelen is maar dieren. Wie farmaat hier ibe. Je een flanel maar dieren. Je wil dat je al flanel leggen. Nou goed, ze de flanel goed niet. Hoe en het is Maar als je een bag aan bag maar halmsen is. Als je heen zo de kanine ook. Wat ik klas ga je leggen moet de publiek dat ben je de hele motor. Snag je eindelijk dat gestap? Je moest je vinden. Dan kun je de gewoon beetje laten zien dat ik er een harp. Ja, dan heb je naam die verder ook. From zo bijna rond, zo ga je nog gedaan. Het oorlog jaan, ze gaan aan, lady en meiden. Ze hebben die als je wel al. Maar nou die, hè? Als die zijn, als je bron eider om hier ook. Toch gaat dit doen. Angela, zo laat hoort is, Kevin blien, hè? Schip je dat je ook? Hast du gehoord dat zo'n schankar is maar die halen maar die bij Tormleen niet. Ha, maar zie jou kom maar eens benoeigd dat hij verder niet gewoon het was, hè? Angela, zo laat posten. Oh, cohorts was. Maar is dat griep stinkt het door het zien als die helemaal gedaan hier. Oh, nog geen handochtje. Zijn galaris, streemarschen, skijtie. Kan je volgen, tegen gordie buggenmarschen kun je stegen. Nog verder maar daar niet. Gaat daar je laat zijn, joh? Kan ik maar straks naar Robbie kan? Stuur je hem grim niet aan hem heen met mij jaren. Slash heen het jacht gestoven? Gaan een disco laten je disarren. Wie aan time Bernie. Ach, nou het has at is hem. Honig toe in a guaca. Kevin of hier aan lads in a shift. Doen de klaar moest te hellen. Dirt cigarette wad niet zwaar no who. Brana, wat is er voor de slag? Is komen om. Aride. Ach, kun je Bernie mag ze scheel? Slag. Oh, so my shift all in band stump a kinchig disco slaggy. Ach, tak ja dat alleen dat Jack's label gak strelach kassen laten wil. Niet gach strelach met er toe heen. Je maar even goed desperate om kolle laatste. Niet wel hoop dat. Dan mij roen je biog niet voor zien oshin. Brana, kun je maar goed Bernie? Dus je wadro wat? Mata. Tas je wadro wat dit ze. Er begint te wat. Morgen frisse we wanneer vissen wegen. Kom maar de ene met de hier in. Geen je bladertje kunnen we zien. Hoe zou je vader staan fixen? Ga nog niet om zoveel lacht. Waar heen? Drag voor iets. Waar je niet kormoe aan mijn maag ze mag wie ze boos er vader die kan doen. Mas mal heen hè. Hallo, maar goed. Maar gebracht. Ben nog heel chanisch. Ja, heel chanisch maar. Is maar waak zo'n parkje. Mas mal is niet. Nou, doe je een darm door het kind. Wat is zijn? Han nog niet een jaar tegen bogen de wissel. Smoke morgen zijn stangen kaline wissel. Ja, voor je waak. Dan ga je weer aan het als machter. Om verder nog boer in de wisse postje. Niels zijn die vliegt regel. Dan kan Hans Harlingje. En die freaking hard door hun toestegen. Hang weg toe. In stofkaarten maar weet je ze die waak. Bogen de wissel. Gekiezen klaar is dat je zo weer gaan. Ja, dan ga je gewoon maar vastkaart van nonen. Laten we braart til sol hier nog alle nog heen gaan. Kijk dat je het hadden aan met je hier. Dan is het postje moeilijk. Is dat goed je zag zijn daar door te heen? Brianna, als je zinnen aan de weg gaat, tik, la ras skoensel. Dat is strandje heen gest. Bent je hier niet meer kunnen? Dus, je moet je hier kunnen nog zien hadden. Dan ga je een postje moeilijk, wel? Niet. Weet je, we gaan leiding zijn en de was uit ze voor. Dus weet je, mag zijn is vlaggen laat, nou maar het me heen viel. Dan Angela, dat is hier een vinkantje. Gtie, je woont in Chalatse Garbi. Nach hetas an nástanise héro ó dar me na clouttíí. A cá sé go lucras ar freisin nach cholín. Ní sé duile. Na, ru dín be dé a teag sé ráid.
Í twaar. Oh, start na lucrus a bird. Agus sin níl san cedíanas me chuid mar sin is dóiréin. Well, har séfi gus túr feidsam. Seo, túr a weis an tar dúr dú bos a frigan buineán ó. Nis, seáid. Buchas sledí. A cech sa gur budéil bhí bhaid héimeis. Am nach lein sin le reisú. Mar a mi chumportachus mar rochas, nar a sé móg frigan tachta bhí éir. Well, yeah, noch a sunna sásta nid le si gréúil. Well, is dealaí macú héimeis is carta bhíar cearcailorach. A copfes go ige bob tú go be. Ní ag frigan pabal ha meáil. Ha me got suas a sníomh, ceanna tú sa burasta me sáfada ón túra í úna frigan síimreáil. A choín na níte sa gomsa. Cetar le duna go sin thuasa a slíam an trá se go bblion. Aha, níor fleis a béir héimeis. A sé sin gáil suas an sin a meas go brocháin agus i líonna budéil mar támuidn seo go díirech. He's on the shot about oh, yeah. Well, I don't want to be late for it. That's good. Justin Medallion. Hello, Mara, Timotej. Chile, cá tú ortlaí. Yeah, right. Agus go déidir is má lei an chead tamala lemas sa seasa leabú le gas an tardala. Armánam, ní bhreanna mar aon bhean le rís go deo má mar eis tamse. No, William. A cén fá ring tú hánach ama? Yeah, agus an go measar an tada. Musta hena hína tún tein seans tám. Mar níon tuairt cinn tamse cála go deo tá sama. Le cyfan lása go wagar Vanessa go ninse si da Bernie fin actor a harla do ma hens to hen dar a Bernie rasla ta ríist. Becha dálaigh Vanessa. Is cuman am sin si, sélan vertainne, crum davras ar a mitseach sin. Creid a Bernie muide. No, sorry, Liam, just ní fan am sa titchamala Vanessa. Agus bach le Bernie fásta, ma higla ma hand. Panta gana sin sin agus den an tonic mar da hala. Right. Robbie! Good and rush shot, big deal crinne fagria. Yeah, well, we make kind of Maliki Mola, you know, as Teleguide. Imagine, I was doing some sauce and pooling or fact couple of with the corner. Maliki O'Malley, wow, Robbie, fair play with. Now I get a cush the dollar salts in Ochin la father. So we're seeing me on. Well, no, Nisa video per se. Ach, werkt dan met den Shrock Chlorica. It are chashin. Well, no, near Roort. You know, pays to think ahead. Actually, shin and issue. Maliki Mola. Sure, what does a Robbie O'Lunchy? It's me. I've been shocked Katrina Lee John McCall her. Maliki, that's what bullet. Luma tan Dominic at a radio. Can you wallet a cup on cappuccino? Ní wagar mat, tá brónar amach ní mór an ám atá agus tá crunne bhfuil an gáile me go dóchlog. Oh, sin paca. Beidir am cinn zile. Cacalór, mar sin. On méid dútulú méid ar fón Robbie, tígim gúil se begar a size fitness video a dhéanana. Sure, an gceart ach ní hin arán nach meid sim agin chlór telefíse tá meid mar gan. Dín job mag an video ar dús agus brenn méid. Fecin muid úil se fel nach leid telefís. Cé bhéis stúró web? Well, ní sé sin sucrag an fós. Cé bhéis am on camera? Well, ní sé roundí fósa ach. An bud láir chuir agé? sé Katrina bhéis mar lórthir. Ó, búltas a chláir mar fitness trainer Katrina? Well, ní lecht tanart a hiamar na workout program seo. Seo tanart go bzantam. Agus tá chosol noch dort bei leiart. Ach ní hinna rágúil na cáileachtaí iad. Ní, ach má churin tú ma heis radios nódh. Oes meána le fád an scáil an telefíse Katrina, agus ní éidirn le gach pers a radio bhín said. Well, bhil an díb bhfuil go jobbar bailí in dús, san an bhóise beid leis an tionscnamh seo. Tá stó stúrthór má web, agus an duine cameras fearr tún anna áil. Agus bhil an díb duine má ahananta le taithíhá chun an video chuir a láthir díb. Sin má tá sé begar an chances fearráil téad marga. Tá brónam sa caiimi sé bheith gemacht. Gnaidí líb. Lámagi. Slámagi, gur magad. Well, fi sin go má, you know, gearach gunta. Ar cacamas, I can't fi margan the telefíse bhí sé sin ní clúige fi margan the videos. Yeah, well, rinne sé go lór céile domsa. Is trúnach digam níos má mar an business seo. Robbie, sinna fáhfuil mi seatsa, le call yours with. Trust me. Dag wite sin. As the village tú begus abal a sin leg wite. Anú stad tá abalta é. Ní tú gus habal a sin. Bechel tú gur an postach ar a múil? Anú na bí amute. Bíl. Hil me gur mena súl híal chun lar seo. Stad an nonsen seo héig. Na babysitter a bí jólarm. Man is cosúil go bhfuil.
Mar me lambraart le Erik Hertus go forsti gile me héine. Dúir túir tíla fásta. Hunn súlíar ar sin, na tú cede, nemar go dhéal. Tá go má. Ní bhé me bhad. Dwar Angela. Sgydí sin ditse. Pynta Guinness le a hell. Tá costamar agad. Pynta Guinness, nó bhúte bhoscail tún cead an scéile. Ó, sorry, wachtá. Stad dóilm. An coffee ré. Gwywaid. Tá boris tu gud. Ach, níginn tú cecha dunas tá scéal. Bhí se le lá déna go disco de sáir. Rosig Bernie gur tinsin. Bhís. Hon ma vís a bhíon ráhfuir a bhúta. Ní le neart táid. I mean, ní higann tú cecha Jackars tá se grád a chrí eiceil le lá déna. Tuigem ráha, ja? No, ní higann, nó níhacht tú ná ma dúlta. Éiste liam. Cur má galatanis na rosí Harryón a bhí ar Bernie a carryón le éad a rása. Ha? Yeah. Bhí tí go maiid gur tinsin. Déna nó sama bíci sa láid na le Harry. Is ce bhaine sé sin chuirbe? Oh, come on, liam. Déna daoine rudí mar sin na gcónaí. Chluiad tom. Habarlam na deata Harry, jo? No, ní orna. Nóir mar tusa an clas céine sin a riomh siad an ó. Han me se a gistin seo. Cumán a híle, inan se chuite bhéitinne. For flux ag liam, catína dyn dysig Bernie go mani a tigus entity go tingraile hi. Wel ria me sin han ach júlta sí me. Tí ar saoil tas na bhil nó eala gom sla dynnu a bheit ma híon seo géis ar látas stad faiban i gré. A bhil obar bí go taina dynnu. Tú all right? Go mágus chun í súla a fob. A ní'r monach dyn nhw agus tá pentalónig. Brenna, cá tú lór le máma cynt? Tar súin is dú bhí heile a hall. Brenna, Angela, tan dyr y siach dyn y catia mwy chys ein mae alwyr, tu blodi o'n mwydol. Wel chuir tú da jam am mar sin. Ní chydym grom chahamadiwch sin. Ní chydym grom hen chahamadiwch sin. Niasam go dí bhil tú cantir. Ach sy'n dysgyn diwch tus o gomsa na'r agam am ein lim ni fewn fwy contraceptives. Grochol i chwrt fwy smach da tein. Bennan siwale toryn. Niall faiba bí agad sa. Na rút mar ar an bunte bí agad le scia. Ach, cech i fed le ta sin ro. Ta sians ma gur lumsan páiste sin. Is le tegan péiste. An sílan tú na ríide go mún na rit an luha dhéad a bhain féiste am rod ar leise. Ní amad an bim Angela. Tan chans cén an go lumsan páiste sin. Tan ní smú chans an stoi, héis mé blinta a catet agus taig le chéile scontad a tarlú. Bhí mar chorbe sé seart ní a súl nar chála me latsan cheadhuiir. Is stohí gur sicar maid hormóns a bheith bonus cin na hála se scarb. Sin dearag bhré agus tásad go be. Go maithag sin de job ads tá job agad. Tá me se gan a líor fé tamil. Tá me chlagin i rébu. Tá migraine arm leis a bhrú tá tas agus tégu car arm. Want a cup of coffee? All right. I can't go for Kelly a paddy, huh? I've made chance shot corror. Don. I can read it. That's a ashtak now, honey. She wall on, like. I couldn't ask me, she has pile on the rich in the arm. Well, chun a bheith fíornach leat. Tá mai cheappa gur heastan sosón martegain. Is cuoinech lumsan tám nach féitach muid bheith scar honna chéile ar fe coppla bhil chleig fiú. Tá sé deacar I chréidirn go mi teacha go dtí seán is. Well, better go fragad ag an buinte seo chuine lát a bhela chéin. Os na chuimhnaí álainn sinna chuine lát, seachas iad a bheith milteag achrann agus tríd. Tá deann orsa. Tá mi sé ginseach mar chud rúntagaid, agus tá tusa caithe sépan a lom. Actually, bhí me cuoinú gluocha chuir ar fedi agus iar a checht bhile. Wna bhfuil sé rá dhearnach rite? Is fear an bhá tána ar siad ná an bhá bhí. Well, ní bheith sé féráte go cheachtarrain gon seans eile thuir go a fósa. Tá mi sé sásta gail sa chance. Mé hén agus Paddy bhí geiste go jaall. Tá sam, ach chahan é a rial. Tá
An tá dearag ag Paddy ben uve gerite. Well, beidir nach ní roi sin de mar cholle lá agus a cholle í a chalam. Fuir gan fine se go mar sin. O Brianna, Brianna no, cam se cholle waile agus béli roiteach. Go nari le rite. Ach na den derú go mé seo go goni. Ma has ni. Gur ma ha go é don. Ach, ben mit kerkelú. Right, Jan, tam go bháil íú. Íhaach trína, feice mé maid nú. Bei síle go bedénach go nacht sí chuirtú áhas na cartlanna don chlórnú sin tá sílacha. Ó. Well, is leor an nod an ólach má higann tú leis mé. Ní me ceir gola gin disco. Come on, Bernie. Dúirt mit sin lads go bheic muidir ríisi de san siún. Ní éan Vanessa. Brenna fétas a chuil. Fin se miserable. Yn brenni tú miserable yn siach yn siachatio. Le Kevin. Wyf jognar itu an teiden go. Stop na chur gwynach yma. Is officach. Sbramach cyntach sin y tom ar fad. Sin i an haibetad, Bernie. Ní ceir dit sa bheith rocht o ciantach a chorbe. Sé liam a dile fi ciantach ní hosa. Dein darma der. Agus buin sása was an sé a gárasa. Iach ní ma man. An tein rúd aháin for me sean, na go me cínta go bé líam atá wem. Oh, for Christ's sake. Mes cechúd sé diana, a bhris mat suas. Tá sé miserable, agus ag maige. Fair bocht. Trúi an bro. Ní credim go gifnóg tú fiúr wa húnas a hort de líam héis an fallar in a séart. Nach bhfuil más ar be hagad ar tain. Ní léon neart ha mir. Brenna tam an rá le líam ag sin sin. Sirenos. Ní rúd me tead a bhí wait na sgart so. Bhil sin na chola? Tá, réidir. Sé sacr síos go máis na chuin? Tá, nach an nerdlin hín. Ó, manam na chola an chola rin. Sin níl. Cam a adbháil gan ará me Dylan mun nar a hagan Carmel ar nasla na hógáin. Bhí a gan ghaine ará tó mar sin. Dúirs me le Carmel le. Ó, mar sin é. Tom, a ceapan go sé eisteach nach bhfuil an tuiriseach mar atá caiici se. Níl a gan. A híal me si go gach turas le seo taistil mar atá le bhhaid níos fuidir sin. Ní a bhíú an costa sa bhechar a gompánta sa agra. Well, níos a gom tadaí fa sin nach... Tá fis a gratha Carmel. Os bé sin seo an teachtain seo hagan na Dylan a bhhailú mar a dúirt sí. Tá cinnte. Ta-da! Cyd i sio? Chinese takeaway scallop tasúil an bhfuil Wel, dyma'r slow. Could you make that? Oh, water chestnuts, cashews, tofu, bean spreads, fried noodles, that's Oh, all. my favourite to lick. Agus. Oh. Could you offer a treatment, Charlie? Is Crichton Employees Incentive Programme nu atá agam. Leis na fustaíos dígrasí is bragú chun tuile oibre dhéanamh. Yeah, well, take it leis. The mouse can grow sharp for down in the steam all the hand you. Oh, well, go make it sound great. We're fun. Derna go minic. Bhein tréise seo dhéanamh fadó. Really? Really? Well, you're my couple of plats, Merson. Tá sé seo go hálaí nach chuin? Tá, yeah. An measta bhfuil mas gairí cinál boring, you know, mar a bheith sean lánún post an an rudda cins. Támuid ar sean ná an pósta. Le leineh agus chuir rud? Tí idir sin agus an annachan. Ceapan tú go bhfuil sáirseant agus réite caga leor amana na chéad na léanta seo? Well, tháinig me sa bhabíad ceach leor. Tá bheitchas sa gafaíad. Tá an sé hart mór an chola éiche agus muid a go bardernach. Tá an dreisteach a gám dúna, sína bhirrte go isteach sa gúne. Caint, cogarnéil, mar a bheith dégóir, you know? Ní gotn sé sin iontas orm. Sprán stumpéan sáirseant. So, a géiríonn sé sin go gceapan tú go bhfuil rudda cinnte tarint sin. Well, ceapan go bhfuil pósú fedi agus rítar an Jerry le tamil an os. Ah, come on, Tom. Tás do gáil bhaid drach feiste. Sinna méid, tarlíonn sé do gachcáidirh. Paddy agus réite, bris sé sús hééis sé méid seo blianta. No way. Tá cean go letar bro láid. Oh, ní is agam fa sin. Bhí agam mé gcóna gur mud a cinnte fíor go éimecht Paddy. Nará siad ar ligann tear an am. Dúir trí sé lungar a gur airigad a chruinniú féidir le haid down payment ar teach? Dúirt sé. Ach nará sé nádar an tlí len sé rail na síl. Hé sé mar Paddy. Ar nós nará sé an a riamh.
Seasta cacaló. Tá mar sástan arrág maras na rúna nóí. Agus me sé Jack. Níos cámach mu is. Tá mar sé tá sé áchtaí ar bhirt caiidir bh chuneála gimacht. Gan bheith scarí anna chéala. Well, tásúla nach chuil se chu Jackar sinart. Ó ní chudabí. Ach bhhairt, bhí mé smíine faoi thosa chu réile an chláir an telefise. Benna tína blianana. Péso. Can't fánach le róg tú le Bernie or some lean. I mean, Tá go go maigad déach tú chuna lí ar hí líam lech ráis. Tá si géir a dhéanamh rénos. No, barn fannacht is really, you know. Ní bheith ein buinte go leis sin íthe bhí tú hain agus líam le chéile, no? Cén fáil hiftáil tú é rénos. I mean, bhís go maigad rééis sé go amach le Bernie. Well, it's just bhí barí ar táilta gan. Tás go hena dó I chéin. Na a bhí na fianastí, bí na ceala mui. Bine hála sé. No, más tú ag merchant class céin sa bhí tú ag mullad an líam aniu. É do chur gine cinch? Cos le cé. Cosú lomsa beidir? Well, I chéin, tá go landa ten. Nus na bí amaide. Har a dúla gom sonna dí ío, agus ní annas. Ó, ní an é gort padar. Gyd I dúirte? Ó, an hé go dtír gan rud a dúirt sé, ach, well, sin an rud a hiig mé, wai? Agus chraid tá sa? Well... Gyd ein da fwy ie, mas I pedar gyd ein mar oim sa. Sí. Iain. Sia. Bitter gyrfardd yn cael ein ternis prifodi? Yeah.